S početka juna meseca Novi Bečej postaje najromantičnije mesto u Srbiji. Legenda kaže da će nam se bilo koja ljubavna želja ispuniti ukoliko svećicu u Liciderskom srcu pustimo niz reku i to baš u vreme kada tisa cveta. Ta legenda je nastala zbog toga što jedan cvet, tiski cvet, kako smo ga nazvali, žive 3 godine u mulju zbog jednog dana ljubavi. Prosto ta energija mora da donese ispunjenje ljubavnih želja. Ono što je simpatično je to da mnogi u to veruju. Običaj koji traje dugi niz godina zapravo slavi prirodni fenomen karakterističan za ovu reku. Žuti insekti srebrnih krila koji žive na njenom dnu izlaze na površinu i imaju svega nekoliko sati da stvore nove larve kako bi produžili svoju vrstu. Na samoj površini se pravi veliki rojevi gde se mužeci i ženke spajaju u tom njihovom svadbenom letu, vode ljubav. Toliko ih puno ima da od njihovih krila voda ti se izgleda potpuno pokrivena kao sa cvećem. I otud je i dobio naziv tiski cvet. Kada izleti na površinu, oni nemaju uopšte organe za varenje. I oni samo izlete da bi obavile taj svoj svadbeni let i posle toga umiru. Faktički da i tiski cvet je jedna tužna priča. Oni svoj vrhunac kada dožive i najlepši izgledaju i posle toga uginu. Kada će se ova prirodna lepota tačno dogoditi, niko sa sigurnošću ne zna. Ali meštani svake godine u isto vreme dolaze na obalu i prizivaju ljubav. Prvi put smo se videli na ovo veče, tako da smo baš ovo veče izabrali da dođemo večeras ovde da pustimo želju. Muž mi, nažalost, nije tu, ja sam već udata, ali bar sam htjela da pustim još jednu svećicu za nas. Zanimljivo je da su se na ovoj manifestaciji neki ljudi upoznali, a neki na njoj i krunisali svoju ljubav brakom. Od čega ste se odlučili da veče provedete ovde danas? Zbog deviznog dede, da pomestim želju na deviznog dedu. Ja bih voljela da se Olivera zaljubi u mene. Dok biolozi i dalje izučavaju fenomen koji se može videti još samo ovde i na reci Jangtsekiang u Kini, romantičari čvrsto veruju da će im tisa ostvariti ljubavne želje.